Mina ibizo lami nguHope. As you can see, ngikhubazekile. U-2024 wami, yeah, ube full of ups and downs, but economically, really, disability and poverty has always been into ezihambisanayo lezo. Bekunzima nje ukuthi lami ngingumzali ngikhubazekile kodwa ngingumzali ukuthi ngikwanisa ukuthi umntwana nami la yathole okweneleyo empilweni, ukudla okweneleyo, ifees landlani. Bekunzima but sizamile nje ukuphusha ukuthi siqhubeke. Ngikhangelele lami ukuthi u-2025 habe nganululanyana, izinto zibe ngcono ngoba siyazama siyaphusha sibili. Mina ngizibona nje ngisesayidini elingcono since ngiyasebenza, ngingumbalisi. So ngicabangela abanye bama bakhubazekile abangasebenzi abangelayo naleyo encane ukuthi nxa kunzimela mina engisebenzayo pho umuntu ongelawo lapha ayithola khona yona le encane yokuya month. Honestly hayi kunzima. So ngikhangelela ukuthi 2025 live sibone la amapolisi ebuya lawo enganazi ifavanyana, sibone lama i-corporate world befande labo ama-fundraising activities that we can do ukuthi lathi sithole imali siphile njengabantu abakhubazekileyo. Ngiyabonga.